Kita belanja lulukut bos, belanja di lulukut, belanja lulukut. Belanja lulukut bos. Biasa kita di Pamiri. Kita tester ada bandul sidosis gurih-gurih nyoy, pengumpul ikan mantap. Kita di kios pemilik pancing. Gimana kesuruh kemana mancingnya dan not bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Komando Ancrong. Kali ini saya ada di CHR Pasir Panjang. Ya, tester lagi joran si hitamnya baru beres. Nah, gimana keseruan Komando Ancrong mancingnya? Ditunggu aja. Salam sahobi, sadulur, sahate, salawase.
kilo lebih.